Conselheiro Máximo Partido Kunto José Mori Bukar, Hateteng, Partido Kunto Makukuntinan Sanolo, Timor-Leste saiu em selo. Assunto ne hatou Husi Nemori, ia salão Delta Nova Dili, domingo loron rua nulo resingida fulang Abril, tinan rihun rua nulo resinghat, li Husi ni discurso ia Congresso Nacional, Partido Kunto Badalahat. Conselheiro Máximo Partido Mane Caburas Unidade Nacional Timor Kunto, José Nemori Bukar, promete Partido Kunto Makukuntinan Sanolo, Timor-Leste saiu em selo, tambah iha kakutak Bukarnian, Hanoi buat diak nebe atau halo barai, jovem no povo Timor-Leste. Dala bara que mahateteng conselheiro ne matene kalai, mai be Bukar hatan, iha escola ema hanorin maklaiha, mai be ida atau hanoring ema nakonu, no ema barak mosdehan, conselheiro ne atau lori ema banabe. Conselheiro lori bane maklorombot basimo osang, ne hatudu katak buat nebe kik, Partido Kunto halo, se Partido Kunto makukuntan, se halo dia klitang idane. Conselheiro no matene kalai, sei ida escola ema hanori le baklo leiha, bis ida atau hanori ema ne nakonu halina. Kalau bala kemudian, conselheiro na tulori no balbe. Sei, conselheiro lori bala mau kita dalam rumah, orang bodi ba amri presimo asa. Lewat kiki na pun kawan. Apalagi itu mau puntan, sehal buat dia kita dia ni. Malbe oportunidade demonstrato. Mas fielmente no fati, e poi tra struttura ne, io vinto e se sucede. Fiel con le fuori. Mungkin nak promo lagi yang itu tres, atau nak promo lagi itu tres. Mas ani be moda bototo ita ultrapassa. Resolve hoje tenha esperança ida de paciência, e tem esperança ida de odoni, arraikan, ou ida de que bermanan bototo, ou ilora realiza fali. No Congresso Badalahat. Retiro fala itania. Mai be oportunidade maksidakto, firmete na fating ho estrutura ne, ia tinan rihun rua nulo resing walu, Partido Kunto se ia sucesso, Kunto nakdoko makiha tinan rihun rua nulo resing tolo, mai be ani, be mota, Partido Kunto outra passa, resolve ho esperança, ne be ho doming, haraigang, ho buat hirak ne bele manam buat hotu. Reportagem Sabina Sansa, Televisão Timor Pos. Janela informação ba emo hotu. Atua ten informação atual dia kliu, kita haluha. Haneham botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.